Mopresidente wa naga Cyril Ramaphosa o tlhotse a tlotlile sekgantshwane sa mmino wa sedumedi Dr Rebecca Malope ka boswa jwa bodiretseng naga le karolo e a e dira mo go siamisa maikutlo a maAforika Borwa ka mmino wa gagwe. O tlotlomaditse gape baamogedi ba dikgele tsa bosetšhaba ka karolo e e botlhokwa e ba e tshamekileng mo go lereng tokologo mo nageng, tshiamiso ya loago le go tokafatsa maemo a ikonomi mo ditheong. The outstanding individuals that we honor here today are, in different ways, champions of freedom, champions of peace, of human rights, social justice, as well as equality. Regardless of the sphere of life in which they applied themselves, the recipients of the awards today have honored and upheld the values which, when put together, represent the highest ideals of humanity. Dr Rebecca Malope a re sekgele se ke phitlhelelo e kgolo e supang ke monokeng ya amogetseng go tswa go maAforika Borwa. It means the world. It means that I've been recognized in my own town, in my own country. It means that the work I've done for so many years has been recognized. It means that well done, job well done. And it means that South Africa really supported my work for 33 years. Today I'm getting the award that I've been waiting for so long. Khabagare na ledi mo mererong ya mmino wa Tatamea, moswi Joseph Tshabalala yo eneng le moeteledipele wa Ladysmith Black Mambazo le ana o ne etswe tlotlo ya karolo ya e tshamekileng. Joseph Tshabalala o ile a gapa sekgele sa boditšhabatšhaba sa setlhopha sa mmino wa Tatamea.